nta kuntu naza ndahinga ngo tugabane bitaramfasha. Hano waka n'agahinda gusa. Imashagara amariri bayo umva basi bayo ko ngo buryo abandi ibigori wowe wagisambo kutimani wamba nako nabara amari ibigori Echara humbwiye kunabimaze gute wowe nyina ngewe ndiguhinga nandi kumwe nawe umva nyine inzara iranyishe imaze kunyica ndagenda nari ndi kujyanjemo n'amaturo baguha Jesus is Lord. nako kara y'urusengero nayo kujya kukuri iyo ugavura imana nacare gutwara singo wambabarira ko oya na urandihira ibigori ndabigenza gute ndabigenza gute ko Pastor, akakanya uvuye gusenga baragufasha. Baramfashe inzara nayari. Bose bakufasha. Mufate mu ngo byanje yabyita. Ahubwo se nakuntu mwamurehera umurehera. Ureze twamubyaye. Gusenga na matoto yamutura tukaya. Ahubwo mu nawe